Bizde dalil kitep. Kitep bizde. Eşbat taşbat ötpöyt bizde. Kançalık kadır barkı büyük bolsun, bizge Kur'an, hadis şoğa takalış gerek bolat. İlimge takalış gerek. Hadistin özünde olsa da amal kıla vermeybiz. Antkeni muştahit alımlar kantip aytat biz hadis boyunca. Uşul hadis mansuh bu, nasih bu, kantip amal kıla, ma'mul, gayri ma'mul, dayif başka an alımlar aytip berет bizge. Bir misal aytip berem. Pakistan'a varsa Pakistan'da bar düşün nerse var eken, namazdan keyin assalamu aleyküm, Allahu akbar deb aytip alat eken bardygy. Abul hadis bizni fıkta yok Hanafi mazhab boyunca. Hadis sahih hadis İbn Abbas'tan geledi. Men töөнүн çomuna orolup jatat ele meçitin ıldığında deydi. Anan Peygamberimizin Allahu Akbar degeninen namazın bütkönün bilerlem degen rivayet geledi. İbn Abbas'tan. Abu Davud'da geledi. Sahih hadis bol. Birok bir dağı fakih alım salam bergenden keyin takbir aytat degen keltirgen emes. Uşul hadisти rivayet kılgandar da kılbagandar dagı. Antkeni bul degen dinde zarılçılık men bilingen meselelerden. Peygamberimiz menen 10 yılda tünbay namaz okugandar da rivayet kılgan emes bul meseleni. Aytat ko, men Peygamber menen, Abu Bakr menen, Umar, Usman menen uşunça yıl bir dağı cemaattan kalgan jokmун degендер de aytkan emes da bunu. Bul hadis bar go. Bul hadisти alımдар aytышат, İbn Abbas jaş bala elem dep atat. Men töөнүн çomunda orolup jatat elem deyip, balkim namazdan geç kalıp emin okuyt namazın, jaş balıkta atkan. Takbirden bilip kaldım degeni, bu ayet namaz boluşu mümkün deydi. Ayettan aytılıp atkan namaz. Ayttan kийинки namazların biri oluşu mümkün. Allahu Akbar, Allahu takbir taşrik aytып atkan, oşonu ugup kalgan boluşu mümkün. Je tasbih tartып atkanda Allahu Akbar degen ugup kalıp durup, oşonda namaz бүтүp tasbih baştalgan eken degen söz boluşu mümkün dep aytышат. Men bunu bir ay izledim. Fıkh boyunca kitapta, Arapça kitap, Urduça bilbeyim. Bardığın karadım, birinde namaz bütkön jerde ayta turgan jeri jok. Birok dalil var. Oylondum, niye üçün mындай? Egerde bul Peygamberin үйүнүн içinde olup turgan, Peygamber үйүнүn içinde oturganda mындай kılat dese, anda Ayşe'ne dese makul deyt elek. Birok İbn Abbas bürö. Jaş sahavalardan. Аны менен чогуу канча namaz толук окугандардын бир дагы муну айтпай атат. Демек жанагы маселе буга байланбайт деген сөз да. Ошон үчүн хадисти окуп алып ушундай амал кылыш керек, амал кыла берсе урматтуу бир туганым, ал кээде туура келбей калат. Hadis бар, бирок амал кылышты каяктан билет, фыкhtан билебиз деген сөз. Азыр бардыгы мода болуп бири-биринен айтып атат ушинтип, мен айта берем, биздин айылдан экөө ажыгы бар илгери. Экөө ажыга барып келип, эми биздин айылда жумага бир катар зорго болобуз да. Харамга барсакта имам Аллаху Акбар десе, биякта Аллаху Акбар деп кыйкырат да. Бар. Апандылар эмне кыйкырат? Микрофон бар кыйкырыштыга жеге жок. Бирок келип имам ошентип кыйкырса, жанындагы кошулуп кыйкырат да, наймайтын да. Неге сен туура атасың десем, харамда ушундай экен дейт. Харамды илгери свет жок болгон. Анан имам Айса жетпей калып, бирөө туурап кыйкырган, тияка жетиш керек болгон. Сен дагы харамдагы да апанды болуп калган азыр дедим. Харамда микрофон бар. Микрофон болгон, анын кереги жок. Бирок харамдагылар этият кылган болушу мүмкүн. Анткени урматтуу бир тууганым, микрофон өчүп калса, свет өчүп калышы мүмкүн да. Адат уланып кете берсин деген маани болушу мүмкүн. Ошентип көргөндө туурай берсең, кээде ката кылып аласың. Аны кылган балким бир урду алымдардан бирөө ошону окуп туруп киргизгендир. İçtihat kıldı, alım bolsa 2 sop. Бирок фатвасы ката, 1 sop degeni фатвасы ката. Анткени фыкh китептарында маселе жок, урматтуу бир тууганым. Кече барганда айтайын деп анан кайра дават келип салашканы кийин айтпасын деп унчукпадым мен. Бул бардыкча, алар деле бизди таң калат, бизге келип алып туруп, кээде мисалы үчүн, силердин кылганыңар эмне деп чана сурашат. Эмне деп, мен айтып берем, биздики мындай деп. Алардын да далили бар.